Tonakgolo e seollotswe ka bohale, ditsheollo di bakwa ke ho sitwa ha Alan Winde ho hlakisa diqoso kgahlano le Fritz. Dipotso di ngata mabapi le nako eo Winde a lemositsweng ka diqoso kgahlano le Fritz le ho mo kginna mosebetsing. Le ha o le jwalo, Tonakgolo e tsitlalletse ntlheng ya hore e latetse dikeletso tsa molao ka ho phethahala, sena molemong wa ho qoba mathata. Kantoro ya mokomishenara wa sepolesa wa provinsi e boletse ha o entswe kopo ya diphuputso mme ho ebetswe ditokomane pele nyewe e ka ngodiswa. We've got to make sure that we are protecting the system so that the charges can be laid. Even from my own process, which is an independent investigation, out of that process, we will then find out what charges can be laid. But at the end of the day, it is the people who've brought these issues to me who personally need to actually lay those charges, and we need to give them all the help that they need to get to that stage. Ho sa le jwalo, ditho tsa mokga wa ANC di saenne tokomane tsa ditletlebo mme di ne di piketa ka ntle ho lekgotla la ketsamolao la provinsi. One wonders if they safe enough to report the matter to the law enforcement officers without fear of intimidation of victimization. We are not buying his version of that he wanted to, on the insistence of the victims, not to make it public. We're not asking for him to make it public. We asked him he should have reported it to the police. Letona la polokeho ya baahi la nakwana Andrew Murray le boletse ha mamati a kantoro ya hae a butswe ka nako tsohle ho tshehetsa basebetsi ba hlokang ho eletswa.